Magi nabita na ibawal ko Madina, napaitilo ko bautik iturusina, napaibawal ko baitalami, pasangi, makadaya ko ang kaunrong, pura nonroy wali, pura nonroy tau madeceng, elaw ko koro, ang katubaraka ako to. Iya sangi alalangang agama, masigi loko masigi makanya di tau ko masigi upasangi, meka maki menre jupanda, iya ko masampaja subuk, iya ko masji anur, tania kami manimakalame ka menre jupanda matu, okko kak pangkap masampaja loro. Aja tak kadok kopi sigiri let pamanre. Bismillahi tawakkaltu, sarahkan ni jolo alemu, napa makadaki ala Allahi, mutamari dalam singkeru asalamakan na puang Allah Ta'ala, napa mubaca la haula, patat de manang sinen na ilo ulemu, puang Allah Ta'ala pa ilo ule na mupajokka, iya kong kagaga mo rusuk dia na mabatang, nasabak magay, puang Allah Ta'ala may matu mo rusukan ko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna zali'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Al-Mukarram Gurta Ustaz Samsuddin Belong. Beliau adalah pelaksana tugas camat sekaligus beliau adalah ketua Jamiatul Qurra wal Hufaz PJ Kabupaten Sidrap. Jadi saya jabatannya banyak sekali. Badi beliau semoga senantiasa diberi keberkahan, umur yang panjang, kesehatan. Memikul amanah itu berat, tapi doa jamaah, doa masyarakat insya Allah dimudahkan oleh Allah. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang, yang kami muliakan Bapak yang mewakili Bapak Kapolsek Pancarijang, terima kasih Pak. Seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, Bapak Lurah, sahabat Gurunta Ustaz Sudarman Dauleng selaku Ketua MWCNU Kecamatan Pancarijang, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu muslimat, kemudian ada sahabat dari lembaga dan badan otonom dan seluruh tamu undangan, terkhusus sinina tomo-tomo lebih kemanang alena Gurunta, semua yang hadir memagi-magi napak baraka ibu Allah Ta'ala asirun tukan tarilalana yawan baca-baca onaro spandu monri degaga temana. Ya, tidak ada tema, jadi iya menibawa ngagi agi meupau. So, peringatan Isra dan Mi'raj ulas Sa'ban ni makokoe 10 di Sa'ban, jadi peringatan ya koma kade peringatan berarti ia roside peristiwa milu ibu bak tema
aja na tadeng. Memperingati sesuatu itu sebenarnya untuk mengangkat. Imma gini ya ro agagai malebih atau angka aguro ngemaraja na tampuri lalana. Isra mi'raj tuli angka yolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj. Ia kotomakada hikmah berarti pak diseng. Jadi meloki mala pak disengang oko peristiwa alla lengan na nabita. Melotoki mala baraka oko rilalana. Jadi madosa ka kodegaga pak disengat talolongang yawan miri. Apa ia miro tujuan na yoli ka untuk memberi hikmah. Jadi ya kalau mak macuritan ia na tahu matu icallah. Jadi mudah-mudahan angkat talolongang matu. Iya, makui ya. Itu mak bicara hikmah. Jadi ia meniru bawa matu paleko ikin rimedollah. Apa degaga temana? Ya. Iya ro nabita pak bu. Agi-agi na pasanre tawel lokko nabita atau agi-agi mak depe okko nabita atau agi-agi na pak dibola tel lokko nabita. Ina malada iha matanre kedudukanna. Iya nahametun namelo ipalalampan ni nabita. Iya tu kokui ayat ikan narampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Degaga asanna nabita itapukur ilalanna. Degaga subhanalladzi asra bi 'abdihi. Degaga makada subhanalladzi asra bi Muhammadin. Degaga de tona kada subhanalladzi asra bi rasulin de tapi makada subhanalladzi asra bi 'abdihi. Atanna puang Allah taala na palalang tannia nabinna tannia tu surona tapi atanna iru ya sange ata nabi atame matoi suro atatoi idi angkai hadere oko wadingi mancaji ata. Iya. Jadi aja tak kada nabi tami bawangi palala de lau baca-baca kita sejarah angka 2 telu nabi na palala puang Allah taala. Nabi Musa tabukai kita sejarah Nabi Musa ipalala lo negeri Madian. Ia ko tau malala biasa melo 10 sona malala na panadapi. Tapi si pulauan ni Nabi Musa nola nalatu negeri Madian sampai to mia pusah. Yang kedua, angkato Nabi dimi'rajkan. Apa ia koto makada Isra malalang lintasal lino. Ia koto makada Mi'raj malalang lintasal langit. Jadi ya ko makada Isra tu okomi lino. Ya ko makadani Mi'raj langi nanti bicara. Jadi Isra Mi'raj. Ya ko Isra Nabi Musa ipalalamat to. Iya. Mengalami juga Isra. Tapi ya ko Mi'raj angkato Nabi. Niga. Nabi Isa. Nabi Isa. Ya ro Nabi Isa tidak Isra tapi langsung Mi'raj. Yakka yuko puang Allah Ta'ala menrek loko langit kedua. Iya. Jadi Nabi yang Mi'raj Nabi Isa tapi tidak Isra. Jadi yakka mato Nabi Isa tu loko mi langit kedua. Dia nada api langit ketujuh. Iya. Nabi ta mapamula Isra letuk Mi'raj. Iya. Rewa pemang lokolino. Ia namelo ibicara wannie. Siaga waktu pakai si jam. Si jadi. Iya, aja nana metalada apa? Pas ona tate seraro utu dangokoe. Iya, pengantaraan ya seramen makuye. Saya berusaha pelan-pelan supaya ada hikmah bisa kita dapat. Melona ipalalan nabita
Iya ro malaikat Jibril atas perintah mematoro ko puang Allah Ta'ala. Laipu iya ro na nabitta na yala jantunna. Degaga isa lalan na nabitta yala kecuali jantung. Napatamay malaikat Jibril o kusi di onro jantun na nabitta. Tapi ya ro torongnya ro ang kami matona wena. Itu air Samsam. Makadai pacara mai ko pasarea lai bisaiwi atinna nabitta sebelum ipalalang. Ia ko patareka de. Makadai ya ko makadaki ibisai berarti macarepa. Nana nabitta na tau de na macarepa atinna. Diwa pacina. Jadi aga pale nabali itau pandrita pa hakiki. Makadai ya ro air Samsam melo ipanca jipa bura sehingga yalengi kasempata gesai jantun na nabitta. Purana to sigis sa jantun na nabitta dua barakana nigi minungi air Samsam wat dingi mancaji papa saulasa. Yang kedua maso tu tawe ko nainungi na sabab paselianre iya na ro baraka na sabab pura sigis sa sibawa jantun na nabitta. Jadi deni bisay 20 si di masala biasa uruntu demi bahas manangi ia masaworoe marepa yang kalinga ia naro pala bangangi. Nomor 2 ia kotolo umrah tolo Makkah nato umrah atau haji dega gamalada nak gangkulya ngatai ko matawa pa kecuali lokro hajar aswad mak bau angkalala tau denule madape mak bau palece mani na nakka mani liman na lokro hajar aswad napa ni mau pala liman na sato mak bau jarak jauh. Nasabak dia nule mandepe iya bikene denang kana bawi nabitta ya batwe na degaga tau bawi ko lawi matawapa degaga. Jadi tanya hajar aswad mulia nasa patareka etania. Iya miro ampai dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Iya akapa iya kene batuna matawapa nabitta nama kamu Ibrahim. Onron nama cekke Nabi Ibrahim na bau nabitta ia toro lau na bau tawe kumata wapa. Jadi hajar aswad itu tidaklah mulia tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Nomor 3 ia ko nabitta tu joka dena kan nai matasso apa angka alut tutupi maka dito panritetannya nabitta la itutu matanna miasso itutu. Apa ia ro cahayana nabitta matahari itu terbuat dari nurun Muhammad. Na ia kosi lampu cahayana matan nasoi si bawa nabitta na betu hancur i matan nasoi. Na sabaya se inurna Muhammad na ia nurna matan nasoi. Jadi na jagai puang Allah Ta'ala mata soi sehingga dia menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Ini sekedar pengantar bahwa peristiwa Isra Mi'raj aga yalo kurilalanna maka dia ko anu pura-pura nola nabitta tatta angka baraka ko tilalanna. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua iro nabitta wattuna ipalalang melo ibawaro magina atinna bisay agistinanya magina atinna yala mana tan deni dio atau magi dia nak jenne tapi kalbunya pasang okey dia maka dia ko puang Allah Ta'ala melo me wasiruntu tanya lepak lilla mu pake ia jolo mu pacingi lalang namo maca copa ngokui saliwa ko macare pa ilala dia nalattu iya pa ia ko kui kang isaliwa mito pak maya ga tau makoko aja ako mak bicara tapi maka care pa tinilala sapara milala na di kalasyo akhir tapi dito gago ko rapa de gaga iya jolo ina na melo masampaja tawe pakasingi niya mo iya mo melo menre umra melo haji pakasingi iya mo melo piga usi di jama-jama iya jolo mo pacingi iya na iya mapacingi insyaallah lattu iya tugag mo jamah ko yung pasisumpu mo si Bapo Allah Ta'ala sebelum mo pamulay na sebelum kedo watak kalemo pasiruntu ijolo iye anu napakangkay po ang Allah Ta'ala riolo tan napajajinna watak kalemo wa nafahtu fihi min ruh yang dihembuskan ia lalu romo pakanjaki nasaba iya mitune wasibatu
Tapi iya ko iya masolang masola mana ng isaliwan na. Iya. Okum itulah saya mega. Yan ang kataw masirya ati na to masalah. Mapat dia ati na to masalah. Matandre ati ya to. Iya. Maborro ya to tu. Iya. Jadi ya para lipacin. Iya. Iya naro hikmah kedua ta'ala. Hikmah nomor 3. Kenro ibawa nabitta subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram al masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 masigi lokko masigi nadena koro lalangan na nabitta de nabitta pole masjidil haram ibawa lo Madinah pole Madinah ibawa lo Bukit Tursina pole Bukit Tursina ipattaru lo Baitul Lahmi oki Baitul Lahmi parewa pe malo Masjidil Aqsa. Ia kene malalangi nabitta ipalalangi nabitta pole Masjidil Haram langsung ke Aqsa sisa bumi 40,3 kilometer na lalangi. Tapi pole Masjidil Haram ibawa lo ko Madinah napai tilaw Bukit Tursina napai bawa lo Baitul Lahmi napai patamo Masjidil Aqsa mancaji 2,140 kilo na lalangi. Malampela de ya lalangan na nabitta tu. Kaya na kira-kira kampung ngero kudo 10 kilo. Apa biasa mangoto aruami ratu na 70 kilo. Wonroy mangoto. Tate serawan nito yo kastangan na 2,000 tu mangoto ye. No, iya kumakadani 10 kilo Muhammad. Iya, tapi ipalalang dena lalang. Iya makadani asra diperjalankan engkau rojan dindingi. Iya rojak dindingi denule macan ne akatallu sia sosiwan ni cicammi. Tapi ya kona pano iropu ima napa na puta na mo 50 jajito. Makuiro macarita na miraja. Maka da kona bitta mi malala de na mungkin latu. Tapi nasaba ipalalang yo kupong Allah Taala didampingi malaikat. De naganna si puluwan ni naloliso. Makuy haro. Jadi iya nahonay masjid ke masjid. Padahal ka alalangan nabi tadi to. Yalo ko Masjidil Haram, ibawal lo ko Madinah, na isuro masampajang ko malaikat Jibril. Selesai masampajang makutani nabita, he Jibril, onrongaga ye, makanya malaikat Jibril, oko ko matu malaikat dapura Muhammad, Madinah sana ye. Selesai itu ipataru ilokot Bukit Tursina, Gunung Sinai, isuro masampajang, pure mak beresal nabita makutani ko malaikat Jibril, onrongaga Jibril, makanya malaikat Jibril, oko ni Nabi Musa lawe ko melo isipat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tursina. Napai pataru Nabi talo Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Akon ronna Nabi Isa jaji. Isuroi Nabi ta masampajang. Pura masampajang napai poda makadokonin Isa bin Maryam dilahirkan. Berarti agak guru ngoko pae. Magi Nabi ta na ibawa lokko Madinah. Napai tiloko Bukit Tursina. Napai bawa lokko Baitul Lahmi. Pasangi maka daya ko angka onrong pura nonroy wali pura nonroy tau madeceng elaw ko koro angka tu baraka ako tu. Ini penting. Iya to na tu pasabarang na tolo masyarakat buru wali ko mati ni. Koto tamu ko si de kampung. Iya na tu pak kalau ka Kalimantan, lo ka Jambi, lo ka Palembang. Tuliam itu waku tanang angka gamurit na guru tokwe. Ni kata pandrita ko. Saya beberapa kali nih akhir-akhir ini ketemu dengan 4 murid langsung na guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale. Angka patete kita na guru ko alai. Asap pule lebih tahu si bawah. Patatau nyuko alai si bawah guru tak. Wah ku tenangi maka kita aga na baca guru tak. Nasangan kapasan na guru tak. Maka na mo bawa mana kita eko de mo bawa ye cik pada mo iko de kita mo bawa. Tapi namo dia mau bawa itu saya ku membawa mi cik dia mama ini. Ternyata itu adalah kitab Al-Jami'. Iya. Jadi saya dapat cerita guru tak. Karena murid-muridnya di situ ada barakah. Nah sebab dia mungkin dia gagal na lolonga cik di togi 2 togi. Tau promo maco atau pandrita. Itu yang sering kita ambil. Jadi ya koto tamu ko si de kampung aja na to makada kenri na sunasui ko kanja. Aja na to lian remi urusu. Kemudian oko ni pokok na. Ia na yasam Isra.
Tanya apa meraja, napa Israel. Makkada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Iya natapui aya dua mi. Okui Masjidil Haram, loko Masjidil Aqsa. Padahal kali selesai Nabi tato. Lai Madinah, lai Bukit Tursina. Madini tapui rokoya makada minal Masjidil Haram ilal ilal Madinah. Kemudian loko Bukit Tursina Madinah tapui. Napasang ni Pak Bu. Ia sange alalangang agama masigi lako masigi makanya di tau oke masigi upasangi meka maki menre jupanda ia ko masam paja subuh ki ko masjid an-nur tania kami mani makala meka menre jupanda matu oko ka pangkap masam paja loro aja tak kadoko pi sigiri le pamanre magay katong bicara gamay magay iya ko takko isalay masjid an-nur masampaja subuh ki onna na ini akan memang imakadoko ka masjid raya na pangkap matu may masampaja loro na takko to kacelakaan ko pare-pare na tomate aga pakutanana po nga lata ko malaikaan pulikin roy atakui ikin roy melollah maka da polok kui masjid an-nur onna ro melo ilok ko masjid masjid raya pangkap masam pajaloro maka dai pongalatala atakku ya tu pasalama ina sabak masigi ku melo nalawi itulah hakikat Isra. Dua telu tu istilah okui lalan na agamai maka dama tu ya pendapat tahu matoh apa madari na lolongat ku cerita bola rondang cerita bola rondang ia tu maka dai sampajat tepat tu kan melongi pada ye ia pe kode tu ko masigi estar oko ki bola ta masampaja sunnak musafir ia naro sampaja sunnak musafir tania kamema ni makadoko kak matu melo lepa masam pajaloro. Jadi itulah orang yang berjalan dari masjid ke masjid. Apa ia konakan naki musibah na yemi tu pakutanana pongalata lakin ri melolo. Yemi ko makadaki okopi matu baru lepa mandre rak baralle. Napa mandre tangas soko kape agasan tangas soko warung hikmah. Ya to mitu napa malaikat. Kenri pole nasa pole bolana, kenri melo nasa melo mandera baral ko baru. Sa kenro si melo lo purana nasa imele pa ko kada hikmah mandre gare. Degaga tania Isra ipake. Bukan dari masjid ke masjid. Ia komelo ki lolongang asalamakang sininna jongkana ajewe acaneran na banna otoy gattam masumut tamana napasae na nilai ibadah pong Allah Ta'ala na rekokwi masigi manguju na toko masigi melonguju iya na tahu salama mananungan iya to sinare ko sampaja tepat tu melongui pada iya ko suju pacapurangi onna sampaja ngisay atau kami meniati untuk masampaja subuh matu kenro kilo tetap menuju ke sholat matinro ki tetap menuju ke sholat magay iya na tahu de gaga palawangan na pakasibian na iya mi kota tutu isang pajat na deta pasi sumpungi 5 mi manne masampajang iya ko kalima mi masampaja 20 mi 5 manne iya na to magosip sijak bangkar ro ni 30 manne de gaga sapuri pahala gitu iya na tunah kada nabita ummakku na ummak palisaro na sabak magay decen na salay decen na ngujuy meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain betungan na decen na salay decen na ngujuy iya makanya macawi ramalangi ya matu ko matarawi ki suju pacapuran na tarawewe tania kami mani matarawi tau pemang ya puasa pacapuran tak tania kami mani puasa tau pemang maka majasak ki tania kami mani maka majasak tau pemang nasaba ang kami mato hadiana nigi tau manniak deceng na cahata ni malaikai layalin ni hadiah pahala ia kode na sampak na pigau tatta yang kapalan na ia ko na pigau itambayangi
Makanya ya kau mati ki na dia na to sampa matarawe na tau pemang. Iya na tu pahala mananungang. Iya na tu nak ada tau pandai na mo mati ko tatta itu li jalang ibadamu na sabab pura munia kami matoni maki gua decing. Iya to na pas sabar Bapak Ibu sekalian ne na to kakal o kilalan na suruga padahal umur dan pahala terbatas tapi niat baik tidak pernah habis. Iya na tu pentingna tuli to makanja mapasi sumpung ibadah. Tapahan ni kira-kira kan kero. Itannya tu cerita salah itu ko makadai sampai jatah petuh. Tahu riolo ini bicara tapi engkau ko agama. Ya naroyasang ibadah yang terus menerus. Nama ko mana muje tu Nama muje tu tinroy mako tu. Iya ko meki matinro aja tak meka matinro masih jana moto matu manonto pagolo ya to bitu mulolongan. Iyo po ko makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masampaja tahajud siaga etata matinro sego totu inilai pakasibalori pangala taala apa tinro na untuk sampajang yare gapura ki masampajan atau matakot-takot makadame ka jo matinro-tinro cinampa untuk to ajang sampaja subuh idi na tau mau pak mage na sabak poli masampajang untuk loko sampajang iya na to tau mau pak. Yo po kumakal itu matinro masih jana pemoto manonto pak golo hais gak iya. Jadi kita bicarakan Isra'nya ini. Kemudian aja nana megala ada koro dia matu na selesai si tengah jani nabita polena baital lahmi ipatame Masjidil Aqsa napa isuro mancaji imam salasai mancaji man nabita pak yaitu nabita mas sampajang ni oko Masjidil Aqsa nabiena ro macio mancaji makmu ipanomana pole rilangi yana tu nakala guru tekali sidenreng 20 panabi mancaji makmu ngokui monrin na tau mate manang iya kong kaiman na tau mati o kui monri na mancajima mo denonro lari nabita ali na mancajima itu isyarat maka Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul tapi jolo-jolo ya pakanjaki gare reken na ya gagawe nawanawai wi gare aga jepe na tarima nabita waktu nama meraja nama sampajang ita nabita hello mas sampajang yo ko Madinah mas sampajang yo ko Bukit Tursina mas sampajatu ko Baital Lahmi mancaji malalo ko Masjidil Aqsa na tomah kada yero nabita waktu nalo mameraja sampajang na tarima na mas sampajang ni tak napa jokai aga jepe na tarima coba reking iya nanti ya ampai pak kong katau makada yero nabita yero meraja sampaja hakikinna tania aga pale hakikinna meraja linuriyahu min ayatina manasana pau ayat untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Degaga Nabi macaneri suruga sampai minung iwaina suruga kecuali Nabi Muhammad. Dek togaga tau macaneri neraka ni tamana pacalana neraka kecuali Nabi ta. Ia Nabi yang ia curitami. Dek togaga tau mitai langsung rupanna pong Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa sifat bicara midedang kanitai. Makanya disebut linuriyahu untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Jolo-jolo. Kega isat di masa okoti ko na curitangi tay si bayi ta langsung. Iya nang katau ya cerita makan makanja lala itu mata nama koa apa padahal dia anak koaro itu iya nabi tadi ni curitang pura ipodang napai penreksi samitai makanya Isra Mi'raj itu ditutup itu tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu agana yan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kotomelo mak bicara sampajang. Sininna Nabi mak pamule Nabi Adam. Letuk Nabi pacapurangnya mas sampajang mana. Tak coba garek buka korangi. Engka imata pak kepala korangi. Waktu naitanai Nabi Isa. Aganasa Nabi Isa. Saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Mas sampajang Nabi Isa.
Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tato masempajang o kilala na mihrab na, berarti masempajang. Maryam sholat di dalam mihrab, manasa masempajang. Nabi Ibrahim masempajang. Agadonna Rabbana liuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Ang kami mana na po Rabbana liuqimas shalah sempajang. Degaga Nabi dia na sempajang. Makanya Nabi waktu na pulih siruntuk po Allah Ta'ala na siruntuk Nabi Ibrahim. Aga nakutana Nabi Ibrahim. Aga mo pulih Muhammad nasa sempajang. Dia nak kada Nabi Ibrahim. Aga yasa sempajang. Aga penakutanan siaga. Berarti ni sememang. Nabi Musa ya matoro nakutanan. Aga naleko po Allah Ta'ala Muhammad sempajang siaga 50. Berarti Nabi Musa sudah tahu sholat. Apa yakin ini sangi sampajangi pasti makana ayah sampajang. Kamu kira? Cuma yang dia tanyakan jumlahnya siaga. Berarti ya sampajangi pak kasih metana. Tanya pak kasih baru. Mapamulai Nabi Adam angka memang ya sampajang. Iya, apa hanya? Tapi magi pale. Ya narona tujuanna linuriyahu min ayatina. Melo ipu ang Allah Ta'ala pitamanang inabita sininna raja kuasana. Angkay suruga Muhammad, angkay naraka he. Ia na tama suruga, ia tama ranaka he. Ita ka engkay lagi he. Angka manang itulino layaw he. Pura nipitan nabita. Dini at curitang. Apa hakikatnya ini Pak Bu? Aguro nga miyala. Makada. Iya ro nabita. Demi mato nagagataw pada sukuna. Dega. De nagagataw lino wat di yang kalinga bicaran na mapanas sa kecuali na bita. Nasaba pura manamitoy na ita. Itu. Kemudian tanawan ng waigare. Iya ko ang katawlo joka, kung katawlo umrah lah. Apa mega di mako ka pangumrah to? Aga nakutan natay kung kay rewa. De itu nang kato makada aga mo piga okoro ken rokolo masampayang de makadani aga na puleang. Dah. Kama kami tu orang kata pule umrah. Ang kayan pure rewa na pule umrah. Aga na puleang nasa cere. De nang kanya kutana aga mo piga okoro ken rokolo tu masyara de nang ka. Angkay tayo pole Malaysia, angkay ano pole Malaysia, aga na pole ang milong. Angka tau rapal lo Malaysia, letuk ko Malaysia, makutana tau Malaysia, angkay ano pole rapang, nasa ngaga na mawa, nasa baje. Di nakutana, magaga tu kampung, di nakutana itu. Artinya apa? Nabita lagi, pole si runtuk po Allah Ta'ala, aga nakutana malaikat, yaitu anak kutana Nabi Ibrahim, yaitu miro aga nalikko po ng Allah Ta'ala, aga mo bawa Muhammad. Namo Nabi makoto. Jadi di nakada aga mo ita de, ya meron nasa aga mo pula. Upasa ng chede bele kotolo jok kana to mabela-bela pole lalo ki ole apa dia tu nakutanang ite kada kinro ko pole ya me atu aga mo bawa. Jadi bahasa ya namo karoko mitali kong kamota pole ang kada dupay ta we wakira pasang niya. Kemudian toma pamula yawa jolo apa Purana mancajiman nabita oko Masjidil Aqsa masui oko palataranna Masjidil Aqsa joka angka batu koro malepang yasena agak keputih-putihan oko ni romacanekin nabita na paminre tudang oko ni rotudan nabita tapakoro na yoli menre loko lagi. Tapi ia waktu nam yoli nabita, ia batwe macio to paha. Macio mi, macio kiro nabita tuda yoli nabita menre macio ti alena, macio ti batwe na cukuki nabita na ite batwe lolo maciori nampara nabita. Okono tu aja na macio. Ia batwe takala taraka to ni niate to na menre ciatino ele pasi sa nyokor. Ia na ro batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Letu ya soe pa
Dia nasigis sa tanaya robatu tak gatul latu yasoy. Bisa kita buka di Google itu. Batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Itu tidak tersentuh ke tanah. Padahal kota Nayaro sekitar hampir mungkin 100 kilo. Ya robatero. Tak gantung. Latu yasoy. Itulah bukti autentik. Iya. Demetona natin na vitamin re. Me macho. Me macho na natin na vita. De to na merewa. De nakada na bitarewa ko. Makadami okkono tu lepang. Jadi demetoni suro rewa. Makadami tu minabita kono tu. Mon rojo koro. Kita kalataraka ni menre, ciato de to nanano de to nenre, maka hari ini sampai hari ini tergantung. Menre inabita ko lagi pamulangi na beresal lagi ro ibukaran ni pintu na lagi. Tama weng kay Nabi Adam. Nene tadang monrong itu lagi pamulangi. Iya naro nene tadang tau masara-sara nyawana tu Pak Bu. Magay apa pole kasi surugan ya demparan no gara-gara ikalasiyang nyoko ibalisi la tamamuka. Napan andre tu ibici oko nene tahawa apa nene tu hawa kabi inasa coba nih. Itu ampai bahaya tu makun re kabi na. Peringarananya. Dua agak-agak terjagai agak pengaruh yang orang terdekat. Apa ia tu belisi tahu macawe nama tu Nabi Adam tu. Apa pimpinan nama tu malaikat itu biasa belisi. Asasil asanna. Asasil punggawana malaikat. Isuro maniatu sujuk ke Nabi Adam na cia. Na ilanti mencadi belisi. Jadi ia tu biasa solangi teh tahu macawe nama tu. Ia nang kabupati Pak Bici na tu dari solangi. Tahu? Pak D tu na yamanan na tahu macawe makanja. De. Ang kamatokku tu madari papole susah. Ia na tu na paralu ki istihara kong kaagaga. Ya kong ka na sampai kang ite tabayun. Yang kedua bayine hati-hati toki. Pak tu makun re ko curita de nang ka. De nang kana de na tatamba tu ko curita. De. Angka tahu nang kaling makala angka je wang kaling kareba manu gare ya na lette mati tu nasab maga payano gare leni ya na lette silangin asalla ya tu yanu mako yanu pawi padahal na ita di gare lada nama solang tapi makun reyu mi ko mero de na ko de makanja ko itu ya pri kanja makun reyu ko makanja agurongan kami ki malah hikmah koy lagi pamulange upasangi Pak ia ko angka tau pura matanre onron na takot tapata pabusu buano pure mancaji kepala dinas na pamancaji guru biasa aja tamabela supaya wadingi iburai sara innan nawana pure mancaji bupati nancaji rakyat biasa aja tamabela aja talampa mani apa ia tu tahu malah salah papenat itu jadi makoi tahu sogi na bangker ro aja tamabela tabura-burai dia tinna ya nanti asap bertakziah amate ngangi tahu itu Allah bura-burai tinna angkan na Yesus sa tahu loki mapasak bara itulah takziah pada hakikatnya yo pokok camak mancaji bupati aja mau talom mitai jab benre mo itu ya mikol larinoi para luki matika makuiro ya tapi ang kacek dek melo upal lampu Pak melo ki sapaka deta sapaka idi manibawang tapi lepak kak kupura upau ajak lalo ki nang kasukuran narekot tarima ki jabatan aja tasukuran abalalu pun itu terpilih menjadi anggota dewan aja lalu tanda syukur terpilih ki menjadi camat aja lalu tanda syukur magai
Jabatan itu dua, amanah dan fitnah. Masa terima ko amanah si bapetanna, napa ko syukuran. Mestinya dibalik. Selesai pi jabatanmu, syukur ako. Magai, nasaba syukur ko menyelesaikan amanah dan fitnah. Iya. Jadi aku meki man resukuru paja pi mancaji cama. An resukuru ni. Hah? Ya deh. Cak paja pi mancaji bupati syukuran ni. Paja pi mancaji anggota dewan syukuran ni. Magai syukuru kak maraja lauri pong Allah Ta'ala. Saya telah menyelesaikan amanah dan fitnah. Ia kamu tarima imu syukuran abalalupu ya. Ini wasiat. Ya meloki tarima dia terima dia meni bawang. Yang penting pura upau. Iya. Kemudian upatarui menre nabi taloko lagi madueh. Angka dua nabi malolo si umur. Nabi Isa si bapa Nabi Yahya. Ia Nabi Isa anak Maryam. Ia Maryam ipiarok Nabi Zakaria. Naya Nabi Zakaria angka anak na arwani asana Yahya. Si anggota Nabi Isa si Nabi Yahya. Apa melo si umur. Oke lagi kedua monro. Tapi ia dua tahu makaleleang. Apa Nabi Isa lahir tanpa bapa. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macare pamak darah bulan pulang ngambo indo na Nabi Yahya na jejemu pi anak. Angka gako rapang tahu paja na mak darah bulan pulang nami mana mo pa. De gaga. De to gaga tahu ka apa ngoko rapang ko lalap batai de gaga ambo na jaji. Iya. Angka mi de ni yang ngakui. Si salah angka ambo na de ni yang ngakui. Itu. Tapi ia kui sampai sininna atanna po Allah Ta'ala makhluk angka ci di makhluk makaleleang okolino alatih dega galainna tapi wat dengan ka anakna jadi itu alatih hanya betina tidak ada jantangnya tapi bisa ada anaknya berarti angka mimato dari sekian banyak angka anulen na pancaji po Allah Ta'ala. Agak maknanya nih Pak, kami ki malas ya guru nganguk apa hikmah tuh, apa yang ada gaga talau koman rasa gitu, iya Nabi Yahya, Nabi Laulau, apa kak dia nagaga anak Nabi Zakaria nisa ni makalai mau bana, mato putih mana ni ulu kue, bayi ni ku pajato ni macare pa, sakpu pakuraga ni, dia narogaga, itu. Sapa ni na sapa ni nure na kadaniga na wat diala naruntuk Maryam anure na ro arwa tau ngumurut na lebih nasalono mendok mulo boleh monroh ya papiara ko naki bora ni kamera dega jendelana supaya dia ni celingi ko kaloloh jadi ko to maki buah kamera anak darah aja tetari jendela. Lubang angin nah napak goncin na pintu Nabi Zakaria makataniwi nalacak pule saliwang tapi nataruangan ngonro masam pajang ngokoro kamaranya ya sangi mihrab nalingi cek de palangga na nalangga dua ya natu alasan nampai sujadan na imangi dua tingkat angka palapi na yawan apa patadani sujadan nasaba okro mihrab na Maryam dua langga memato iro alasan naro kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab tungkat tamana Nabi Zakaria koronron na Maryam masam pajang wajada indah hariskan ina tuliang ka andre na runtu mamulai heran maje nang kanren ko na dijegagan ulat tamay ni gami mamalingi yan anak yan rebe makanya makutanay anna laki haza pulikinro ya Maryam makre Maryam huwa min indillah yan atu gagalan supolo kupong Allah Ta'ala ina dena alai akalan na Nabi Zakaria anak darah-darah tania ko nabi manang kay bawangan reko tu de na mejaji itu tapi de matatta tu hewan na Maryam huwa min indillah makadama ni Maryam innallaha yarsuku man yasha bighairi hisab ya kupong Allah Ta'ala na melo pakai dale kiatan na de na melalui proses tak ke jannah Nabi Zakaria agat koto atina Nabi Zakaria kan nabi tahu maca nasab berarti tania don na yan anak makanja onron na makanja
Apa ia hukum atau boleh mas sampajang macam ni dia diterima doh kui magi api ya nana enok kui mun rumah tetap mas sampajang na diterima doh na berarti onron ni makanja na podangnya nurena suko kutu salih tu kada magi na saya melo kutu melo doh tamai Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi maka dia kayak hunalika da'a Zakaria rabbah, maka lau yukur Nabi Zakaria mengilau dong wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, matangangi tatto masampajang okilalan na mihrab ini lau dong aga nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Potalinga wija-wija ini miwat diterima pak dong aku. Apa yang terjadi pak? Fanadatsul malaikatu wa qaimun yusalli fil mar, matangamopi Nabi Zakaria masampajan na turun na malaikat ipodani Nabi Zakaria Allah yubassiruka bi Yahya, na janci no pong Allah taala anak roane asana Yahya wa nabiyan wa rasula nan cajina bilan yasuru titegere nappai tak ka jannah Nabi Zakaria pasangi agama nana iya kotoko boleh tomaki buah on roh khusus masampajang supaya malumui itarima pak dongangi. Iyo po idi okui banrin na lamari yan ang kataw lari lo ko sa din na kadira yan na maru katekoro lari tama kamara ya kung ko toko kamara lo ko sa din na gulukas padahal WC yaki buat 30 juta yun roy jambang tapi degaga onro berdua-duaan dengan Allah ketika ingin bermunajat. Iya na kekurangan ta na marajing itarima pak dongangi marajitu tembus na reko ang kagaga milo ilang. Ini hikmah yang kedua. Aga pi hikmah ko rumelo lolongan makui makkada namo makkada mana taulino ede na mungkin tapi kupo Allah taala paboleh o kupak dong sampajangi jaji itu. Jadi ak guru ngang iya kode nagaga pakuragata asampajan ni asampajan nama kanja mo onrot tamas sampajang o kuilala sampaja tilau aja tapura pa mak beresalan apa milau maka dari malaikat terlambat ko bos pura no si pak bicara nak nemuas supu mas aja pun apa di ukui sampajangnya pak maka dia wa huwa qaimun yusalli matangangi tetum mas sampaja nilawi jadi pak doang kami nam makanja ilawi hilala sampajang apa ia tu sampajangnya tu si pak bicara langsung ya ko pura di maberesalan apa milau malaikat si catai kami si pinalaporo si bawa sini maga ni ko macandring ilakay na so satu na candring to milaw do de patu na lapor ina catat nasa sini piu baway si to milaw do na cata si sini pinapanalapor mesa botila kay tadi panatalapor kamakiro iya na tu ampay sinin na jama-jamangin na sumpu mana nabi ta si basang pajang melo ko joka ang kado musafir bismillahi tawakkaltu lepangi alallahi tapatamay alita napaki lepang la haula wala quwata illa billah talappasangi alita tatamo kurilalanna mega tutok baca ya pak dongang na pasisumpung padahal ia telu pak dongang manca jicidi bismillahi tawakkaltu sarahkan ni jolo alemu na pamakadaki alallahi mutamari dalam singkeru asalamakan na pong Allah taala na pamubaca la haula patat de manang sinan na ilo ulemu puang Allah taala pa ile ule na mo pajokka iya kong kagaga mo rusuk de na mabatang nasabak magay puang Allah taala may matumurusugan ko iyo pwede mabaca bismillah tawakkaltu la ilaha wala quwwata illa li aja telu pak doang atu cik di ipancaji telu tapi ipalet sengin atau tamay lalenna bismillahi tawakkaltu nasaba asat tapunge wakata itu ilala jokaku alallahi sarahkan ya leta idi mana mi ponge napaki makadala haula degaga elo uleku elo uleta mana itu jaji turusan so tapahaniro Emilo ni sijangnya jolo-jolo iya koto menre sila ya se naro apa iya dua nabi nak makadaka sampajat to dua ni lauro menre i nabi toko langit ketiga wah si runtuk i nabi Yusuf
Nabi Yusuf tuh ke langit ketiga. Aga zaman-zaman Nabi Yusuf. Waktu natu. Iro Nabi Yusuf. Bendahara. Ya kuidi menteri keuangan. Tuh. Tapi itu Nabi Yusuf metete terungku. Tapi makaliliang apa itarungku jolo masuk pula terungkuangi mancaji menteri. Yo pui di Indonesia apa aja pi mancaji menteri na tama terungkuangi. Sesak dia tahu nak kemana itu. Jadi menre inabita yasekna siruntu inabi Idris. Yana Nabi Idris pura rasa mati angengi. De toga ga Nabi Chow Aceh Nabi Idris narampiril nariwayat kan narampe Nabi tak 72 bahasa na kuasai. Ndak ada yang bisa menangkap ilmu dari sayapnya Jibril kecuali Nabi Idris. Makanya itu paling cerdas. Dan Nabi yang dijaga dari kesalahan itu Nabi Idris. Lagi tutup memato atas salangnya poli rialena. Itu. Kehebatannya Nabi Idris. Arsitektur pertama itu Nabi Idris. Makanya piramida itu Nabi Idris. Gitu. Menre inabitta silayase. Naliwang Nabi Idris. Siruntu Nabi Harun. Niga ya Nabi Harun tangan kanan na Nabi Musa. Alena dampingi Nabi Musa. Kau memang dakwah. Pak itu Nabi Musa atau kecolilah. Apa waktu nama ada anak-anak. Namorong ya warah. Nama sola lilana. Jikong kana pautu dia nama nasa mana. Yana tunang kana kada rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Donna Nabi Musa ya tuh. Apa dia kasih nama kanjak mana kau mak bicara. Nangkan Nabi Harun. Ia nana suruh dampingi. Tapi ia tanya Nabi pamulana. Tapi mengilawi Nabi Musa. Puata pancaja toka Nabi Harun. Iya kaya aku pun Allah Ta'ala mancaji Nabi. Sehingga Nabi Harun itu adalah Nabi. Menre Nabi tasirun untuk Nabi Musa. Napa matarulok ko Nabi Ibrahim langit ketujuh. Dega cautan ri onrona nenek Ibrahim. Dega cautan ri. Oki langit ketujuh. Si tembus mematoni Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tak ko langit ketujuh. Lai suruh ni mataru menre. De nagaga Nabi. Mulai monre sekir. Nayatona ro malaikat Jibril. De tona nulle menre. Maka dato ni Jibril, aku to mak iya gangka Muhammad. Langi mion rohku. Dia nawat dingak menrek ko tu. Maka dia Nabi tanya Jibril, mapamulay aku makan nato si bawa. Nato si bawa je tu joka jalalum salaya. Padai di law na makarto melo si runtu presiden nadapi Jakarta na sangat terun ko ya ako na hamon roe kada de si balalo. Maka dia Jibril, de ulle de cocok Muhammad. Arsa de pasipulung ya gang kuliah ngamu. Wat di kamai hamu dampingi kak. Na cik di mi pani na malaikat Jibril na papirang akapitu na ceneri dino. Ko na papirang ni cicak. Na taluratu an na pulo na pani na papira di nulis salay onron. Aga nasa malaikat Jibril Muhammad hancur ka komen reka. Yan na tunah kala Imam Ja'far ko barasanje anta nurun fauka nurin. Iko na Muhammad cahaya mundrese ki cahaya. Cahaya na Jibril yawa mo pinaya cahaya. Yase ko Muhammad. Itulah anta nurun fauka nurin. Menre inabita ko sidratil muntaha makri guru takal sidendring almarhum alam is angka alam okor ya na sidratil muntaha asanna alam mustawa okoni runabita naita puang Allah Ta'ala secara langsung okiro maka doko giro puang Allah Ta'ala de nokor yana tu salapi upalampui apa de taisangi ko de ni pawasan lah. Iya natu salapi makada. Iya rupuang Allah Ta'ala. Ukiro monro. De. Makada mapin akada kiro siruntuk nabita puang Allah Ta'ala. Cocok ni. Makui batetai di pahangi pole al-husuna wal jamanah dia. Pada ko makadaka. Menre lau ka ko Masjid An-Nur. Menre ka ko lantai 2. Napa mataru lo ko manarana Masjid An-Nur. Oko ka manarai sirwi tay ulangi. Ito? Pakutana, angka giulang yung kumanaray. De gagay, maka mo pabela. Tapi okko miro onrong, napawat diyita ulang ni. Nabita, napaiwat diyita po ang Allah Ta'ala, koko ki ala mustawa. De napita ko to kumilino. Yan na de mo tamo ko ala mustawa, de mo itay po. Yan na ro na,
Siruntuk jajaja tak kadang kay pongi angka pamala dak paham makalilya aga nasa iya ko sepertiga malam no ipuang Allah Ta'ala lokolino reppa patu puangi apa Jakarta si bawa rappa si salah sijang rappa si ba Papua si salah sijang no ipuang Allah Ta'ala ko Jakarta si jape mang yang kasih ko rappan no si jape mang yang kasih ko Papua no reppa patu puangi ko makui dena tu narewa aga pe maknana makada turun di sepertiga malam angka ballo ya setahe ya se muy balongi monro tapi ia kui patuoi cahayanya lari bin nolok ko lantai turun cahaya itu ke bawah tapi balon tetap di atas makko matiro akale barakanna pong Allah Ta'ala dena nolok kolino tapi rahmatnya yang turun di sepertiga malam makanya otok kitik kangiro tatik kangiro rahmatna pong Allah Ta'ala lauki pasidupai pamasena peko carana otok ki tapasibat tu yang kakoe wanafah tu fihi mirruh yang dihembuskan yang masuk dalam kalbu fuad dan sir iya namun letik kangia tu kono makanya ya kawan niwi kode tu le masam pajangi tuda ni tapakkoro pasi sumpungi atita si bapuangi degaga lepak lillah penat dimi bawangi pake iya na tu tau na dani puang Allah Ta'ala di tengah malam magai si jammi tapakkoro masarolak di inanya sampai sunnah si saburakan degaga tau mulai matahaju si saburakan cerita mati kongka angka gamule jami si saburakan tu ele degaga tapi si jammi tu dah tapasi sumpungi atita si bapong Allah Ta'ala masarolak di inanya sampai sunnah si saburakan iya to na pakasiwiangi kami na makanja nasabak dena lepaka ngilillah de na core ipena de nolay parengkalinga de togaga di nawa-nawa niga tawa dipake ye sinin na atan na puang Allah Ta'ala di mana na pake tukang batu ko cupu bolana tema jama na si sumpu ngatinna tau yuk dan yuku puang Allah Ta'ala tau pak galu na matangangi na katani calaga dompenna atau matangangi makomporo na pasi sumpu mui atinna si bawa puangi tau ya masaya tu ni kita pasapiri oto pak balu tuda nyoko balu na monrongi balu na nasi sumpu ngatinna tau yuk dania tu tania onrong tapi ati ipasi sumpu kenro ki monro oko ki kantoroe oko ki pasae oko ki darata yang penting si sumpungi tapi jama-jamangi ijagai iya na tu pak kasiwek kami na makanja narekotomelo malah hakikat daripada kuilala masigi tapi HP ini na urusu tak dengiatin itu ini penting ini maga ni seko ni lo jolo gini cede utambai pecede makuye menre na naro nabita aga na pau nabita angka ko hadesa kusi ulolonga pabo makade nabita napake dalle ki puang Allah Ta'ala terlupa disangang riwatullah ku mameraja napake dalle ki terlupa disangang angka si dipat disangan na suruh mematok palabang angka topak disanga wat di upalaba wat dito di upalabang iya meninon roy tapi angka si dipat disanga na tengak puang Allah Ta'ala palabang jadi telu pak disanga ya lengi nabi tabatun na tumameraja si disuruh palatu yoko makna ci di nabi tanon roy wat di na palatu wat di de ci di de na wat di na pau yang diharuskan nabi menyampaikan itu adalah ilmu syariat hukum-hukum agama yang boleh tidak boleh menyampaikan itu ilmu hakikat makanya angka 2 telu sahabat tu pak guru doa khusus bukan tidak boleh tapi dilihat kemampuannya kemudian angka pak disengat di metona pawinabita dan sahabat bertanya pun tidak dikasih tahu kega ilmu sir ilahiyah degaga sahabat makutanangi makadamaga rupanna puang Allah Ta'ala watuna siruntuk ki degaga karena Nabi tidak pernah membuka itu. Padahal kasih runtuk.
Iya ko idi na to pura si runtu tenang katau maku tanagi maka maga tanja na yanu tapai risasa maka na malaba-laba do cilin na makolin ro na kay risa to. Iya na pura na tanga-tanga tu na maka tu na sah. Iya tapi kenapa tidak disampaikan itu? Karena memang itu dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan ilmu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Dan ada yang dibukakan oleh Allah ketika dia menjadi hamba. Tapi aja no bahas ya. Menjadi masalah itu. Kemudian riwayat tusyolona naro nabitta si bapong Allah Ta'ala. Ia maniroada na pau nabitta makada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari nabitta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Inna jappa gaidi bikene dena pawi nabitta ye. Maka dari nabitta at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Na panguluman na mimatunyo ko pong Allah Ta'ala sinin na baraka. Maka dari pong Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Upas salama no Muhammad. Nabitta de na melo salamat cadidi. Ayo pokede iya ya nak kadana pong Allah Ta'ala salama ni usalaino de. De nagaurusak yang penting lolos na tapi aga nasa nabitta de assalamu alaina. Tapas salama ka puang wa ala ibadillahi sholihin. Tapas curang nga atamu yang kay soleh. Idi mana na nilaw do ngero. Telu baca, telu isana. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nigi-nigi baca ye padai apalan na komendre melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nigi-nigi baca ye padai apalan na kusitudang ngisulong ni alimalabdina nabi Muhammad SAW. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Na nigi-nigi tau baca ye pada ko na siaray mana ngisinin na walin na po ng Allah Ta'ala kakilalan na lino. Yan na tunah kada tau pandritay. Lepak ko mo pa si sumpungi rilalang kalimat iya ang kay mo pangulo. At-tahiyyatul mubarakatuh panguloy alim. As-salawatut thayyibatu lillah. Iya kumakadaki assalamu alaika pahaderi ijolo nabitta napatabere sa langi. Napaki makada assalamu alaina yanang kana nabitta ipangolotono ko po ng Allah Ta'ala. Atyoni assalamu alaina patyoka. Wa ala ibadillahi sholihin. Tilaw do nga mana ni tawe na to. Ya dia tu salangi silaw do nga salama. Yan ay baca nito assalamu alaina. Yan na tu nakada patasawpu patareka dua tamasarat talu tamalaysang tamasarangi Nabi Muhammad si bawa pun Allah Ta'ala tamalaysangi ata angkay macuri rimon rinna. Idi nakoro ia matuti pake ko tomak jallo pak jallo imalampu angkay indo limet tada yawana angkay talu jari dua tamasarat talu tamalay satu ia matutu ko to kata bere ipalampu jari dua ni tanra dua talu makatani ia matuti asa dua tamasarat talu tamalay satu. Ya matuto ang kamatiyo ko he dua tamasarangnya na sabak hurupuha ang katihe Allahu he yan ya mana mo tu na curita to kebola rondang he na pamakadalaw ko mga guru aja na to mabihila tau de na sampaja makan dalatu subuh na pamiya curi to ede upasang lau singka-singka. Ia koto bicara sampajang, ia naro sampajang, itu kare. Apa isiolon namoro nabita na yale, ia naro baca, siolon na sipak bicara po Allah Ta'ala, ia naro makada sita rimayan ni, jajian nabita ko masampajang ni, demeto na lapa, nasabak magay, okoy atin na ipatama na si runto, iupuy di iya curita mi Muhammad Rasulullah. Ya to na to ko to taka bere na pamanang ya tumubak kau ko dia ro na pegunci motoro ikan ya koro sandal na pamanang ni apa ya guru ini denok ko ati tama
Ia nampai maraji-raji itu. Jadi itu di sampajan teh aja mona sampajan Nabi maka dia lebih lala. Kata maka ada Abu Hurairah maka dia kupura ni melo ni kata berek Nabi ta. Ia natama nama sigi tatonyo konro nama caji malaya arif wala na arif dena gaga tau nisam mawia mama putih mana rupana Nabi ta na tu ko melo ni mapangolo ku po Allah taala. Dena ni sang ide to na to sisa pada ko dena to sisa jadi Nabi ta tu tau pakanjana ko to siruntu cak biru-biru mi cawo maka basah tapi ia na melo kata bere Nabi ta mawia mana maputih mana ngalirena pada na reko melo mi mati siruntu lan suponna apa okui atinai patam yo pui di to pura na kata bere nang katau barasi ngato makadalanu ya ro ni katau aku tanya iris semana atau more itu jadi de ya naro sampayang ata makoni ro ya naro dena na marigaga ya aja na takadai makwami sampajaku stase tajaman ni na isapuang Allah taala makada sikok me matomi tepat na la cundek kewe aja na tamasesa makada makanja pa yang penting agang kuliah ngangi makwami ia na terakhir makwami duan rupa tu tau makasiwiang angka tau alena mapangolo lori puange angka to tau minai lawi puang Allah taala na dena la pesangi contohna kega masa pakatan ni kira-kira na rekotolo joka na anak ta makatan ni wilimata atau idi makatan ni wiliman anak ta idi makatan ni tapahamo to jadi ako makiro aja na idi mangolo tilawi po ang Allah taala anenale na warak kang ilalasampajang apa iya ko idi tu mangolo wahai maraji-raji tu Allah akbar wahai maraji-raji tu apa napai minre makuraga aja na ya rota pake aja na alena mak idi tasuroi puange na alena de na lapasangi rila laparingaran tilawi aja na lapasangi apa ya kuidi tu ya na marukan anak itu macaina anak paganggu-ganggu de rule husu padahal namo de na marukan de toto husu makon to mi arep pakulang anak itu mi salahkan itu jadi aja na tanu betul kan iya na tapake kan dua moje anta abudallah ka'annaka tarau sampai pun pada komunitai fa illam takun tarahu narekode mulai fa innahu yaraka yaki bawan no makada naita ka pong Allah taala ya naronna naita ka roko naita ka suju aja na to menre ya menre ko macaki menre enreki nasaba angke sa as-salatu mi'rajul mu'minin ya mikode tu le menre on robani yawa tak nasaba magay wa huwa ma'akum aina ma kuntum tatta yang kapuang Allah taala kin rokomon wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi pung Allah taala no alongi apa ya ora alongi saliwa mopi madake tapi ipule lalangi hasi sumpunge to dah nama bela ya na rotah kata ni masaro jadi de to tunano pak manyamamoti pake ya ro naita ka rokok naita ka sujuk maka lomo yo poko yo tu menre Allah woi tulisil laga to kata derek nama baca paten itu tulis kau pi Allah deh sakadapan aja itu si sumpung itu ya aja angka mihasa pakuraga istilahnya guru takali si denreng laleng tareka biasa angka pakai makada ya tu ko ya memang ngolo upasi sumpu memang inapaka mak buah kata berek angkato makada ukui palawangan na Allahu akbar upasi sumpung angkato mateng ia koto kata berek to makada memang na Allahu akbar napai paling nak lima aja na akbar alemu apa alemu tu sama raja kepake ya roh tapi ya ko ya aja na ta permasalahkan ya roh kenro ita sadina si sumpung ko ni ro ta singkar ro iya yang penting toleh pasi sumpungi tapi apa onron aja na lepak kenroy takbiratul ihram yang kedua ya kota baca ini wajjahtu tapangolome menyaleta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapangolotoy asyhadu alla ilaha illallah tapangolotoy ko yan atas sumpumu ya tu apa karena cek dek tu ya sek na ya roh
aja nalo batungka garakangi. Kenro ita runtu okone rota pakanjaki. Ya koko itatonge nasi sumpus sading PTT bacana. Palampe-lamperi sureh. Ya miko kui suju eta runtu suju eta PTT. Ya koko ki rokok eta sading isi sumpung. Oko ki rokok ya koko itahaya nasi sumpus sading PTT koro. Nikmatilah ketika engkau sudah terkoneksi. Ya koko malam tatonge nade namanya si runtu rokok pita sapai. Nama kamu tu gaun rawat di onri sapai. Kamakir. Iya miko mata tongka mana Allah angkat tahu makomi Allah Akbar. Tiga na baca ay madodong itu madodong dah coba gare na ini tu ibu-ibu majelis taklim maco-co menemuki na tu iya tu ati ko to maco-co na magampat tu padai ko pao na matasa maseru-seru tu magampan na tiket tu anu hakiki iya mi tu ko to malolo biasa na maraji apa tu liak kalan namo panapake iya mi ko to mato tu mamulan na dari tamah. Iya, na tu jadi makada. Iya na tau mato tu ni papahangi makoro magampat tu na pasi sumpung. Idi mani iya kode gaga talolongang baraka na tu natudang talolong. To. Iya aku ni roka pak di pasi jani lebih. Iya jadi upasangi penutup nasaba angkaron na alena guru tak Ustaz Sudarman na sampai kangi sitongan aja iya gagawe tanggung jawabku. Nasaba Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap berusaha kembangkan NU ku Sidrap angkaro bangunang laukamaki jupandang angka tu kotur lawoi sebelah kiri ko tu polo kumanye napa itu olikoli tatongo ko tu angkat yan na tapi nak da kiri olikoli jadi iya na Romelo ipataro namanya Istana Ahlul Quran. Okoni Romelo pengkaderan pengkajian ulama. Kita rencanakan mudah-mudahan kebangkitan ulama dari Sidrap bisa walau dari situ tempat itu. Jadi tapi ya rogagaitannya bantu pemerintah ro iya kona bantu ki pale to iwala ro tapi iya rogagaya ro to makadami mak bagi-bagi baraka kenro masyarakat angka melo cek de patamai dale halalana angka tu kupon yaki buah 20 sabu, 30 sabu, 50 sabu, 70 sabu, 100 sabu. Tapi 20 telu ulang. Dua berarti dia nak 2 tahun. Kurasi ulang ina 2 tahun. Jadi aku 20 misabu tak mampu tak. 20 sabu si ulang. Si ulang 20 sabu. Kamu nomor rekanin na. Aku ni rota transfer. Kamu tu matu nak buat nomor makada. Komiki patamai. Ini manusia gameta patama. Ya pe konapa italumpula tawaja na de nagawat di takamajara pakwa niro. Yang penting ang kana tapatamang kana tu ya punai. Makwam itu. Jadi tomak bagi-bagi baraka istilahnya. Iya. Jadi tidak ada pemberatan makada mesti makode. Tapi aku melo ki makada ya melo kasa di juta siula makanja pa. Itu jadi to gaga batasan na. Idi minonroy. Iya, idi minonroy. Napa ni upasang ni angka kalimat takatani ce de ya bela. Iya nas menaripa kata jana kaya iya cede maka da bikin tisangi maga sijak na nalupai kita ko tomate pak na dega ga taulino jampa kene tisangi maga sijak na nalupai kita ko tomate iya yan tunah kada tomato tariolo na iya ko bija mo muranno nga buta ciwali ko iya ko tauleng ni muranno nga buta rapa ko iya nak tapa bu tatajang milodongang itu sukuru na kong kanana ta milodongang ikiri lagi lo jupanda makulia iya binatalipo ko capu idina denang kana pamago makada madisi moki gatu gama purani gatu manre maga tu de manas satu ki atau anak taku bicara aja nana te bicara ini nang kay hadir ko meka tanataneki gare akasia galau tasiareki buruk na tau mata tasitau kedua maga na kira-kira nak tamatu kedua ko dia tu na bosi maga na kira-kira nak tamatu kuya na de na pahang agama itaja pasiarai sapuri pala kitu upasang at dunya masaratul akhirah iya tulino at darakan na akhirah iya waramparam mo ko kilino mutaro berarti pada ko lo ko matanatan ko darak mo de mo parewa ilaw bolam aja mutajang itawe bawa ko isa daramu iko bawe rewa
Kenrui boleh aku suri monri. Man rasa gitu Pak. Iya ko macaki masapa dalle, macaki mapasipulu dalle, usaha kanginang katota bawa lo bolata. Aja no ko dara ita romana. Pak ya ko mitulino ita romana mi ko dara. Masa gi tahu mi tu male man to. Idi makun raya jamo tapa si palungal walanda itu gang kasiku yung kamana ni ulawangnya mak balo-balo. Aja mo bu aja mo. Iya. Makai gabita rumah kun rey mako ko pa gang kasiku ulawan na tapi ta dos sa bumi na patamo ko chilingang. To dito ko de gaga. Aja masa gi ko mati bayni monri mi atu malay. Ta sa kamay de na bayni lakay ta ko mati mak bayni. Tuki lagi ni mak bayni palay ko to mati. Aja na mega curita. Maka na puji sadi makokoy tapi ako to mati de ga curita. Ia natan nedi boka makibuarang iboko tamawari ale taman rasa kita. Man rasa kita. Ia maparingan ramanya. Dia tu natutu materu. Aja tahu tahitung umuruk talaba tahitung itangujuye. Aja tak dapat 10 umurukku. Nang kana perampe na bitta. Aja mu malampe na wanawa likulli shay'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sabain. Ia tumakku antara 60 na 70 tahun. Okoro mu tajang ngalemu. Berarti aku 50 ni tahun umur. Tajang 20 man itu tahun ko maksimal. Iya. Aja na iya laba mo hitung. Iya pakuran na. Iya. Angat taki. Ya miro. Dek tu napa nagasanne. Iya tulemu rana imataru ya insyaallah. Tulito maingat mo tu jokah. Ya miko yang lupa imanang iya rode kagat. Maka ingatlah. Alalangat tak. Maka dakaon na yakin itisang imaga sijak na nalupay kita ko otomatis. Tariasoy baja de na tarrina. Ya ko bayine ta ko mate ki tarimo tu ko gan na isiulang o ko mani Facebook na patama. Napanoki status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan terlalu cepat rasanya. Napa natarini gambar lope-lope pecah napa natari gambar teri angka ni makome tayawa sabara ki bu sabara ki deng ya kong kana duda sabar ki nasa makasih anyo iya tagang kuliah ngi maki buarang ilalang aleta iya na modala teh iya na iya to na sitongan na yang paiwilau untuk kerjasama dengan MWCNU Kecamatan Pancarijam beserta dengan pengurus masjid. Alhamdulillah, terima kasih banyak sini na tomatau kumalabi kumanang sabak kaleng kesempatan. Nasabak repa kuna jero na terlambat. Apa makadaka mudah-mudahan ang kawatu nasabak 20 ka pito so na macane na parewa lo boleh. Pas selesai acara na yang boy cero pura majoka ka 20 pito so na parewa. Letu Timur Leste na parewa. Macam ni tapi alhamdulillah kamu waktu silaturahmi. Jadi yaro pengolongan terima kasih banyak. Ya matu kong kamelo ta siurusuk ni si Bapak Ustaz Sudarma. Iya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.